Kani gade Gapati CCTV. Kerai jong sarkar pedeng Narendra Modi ban pendo no yaki lot kot sanspa bat kesiajar tingka. Kalawara kajing kelumar yaki pajba aki babon kiliang. La kalong haka bansai yaka pisa bansai ban tada bat kiwei de kijing e. Kawai ne kijing e jong ki pajba ka bangila saki haka ne kenti. Pedai halor ki katto kat ne ki breu hapo Nazareth Hospital Shillong kabadan halai mkra. Henen gasngi wei urang ba ulai kendo jing e namar haka ne kajaka sumar om syamla pediang sho yaka pisa lot kot sanspa bat kesiajar. Kabala penkelumar thlem yu bansai yaka bai dawai. Halor gani ke jingja, kawai ni kiseng sang perthai, na gani ke jela, kabaran ru haka bor sensar ha sarkar pleng, ka Bharatiya Janata Party, kalaj marmar se kani ke jaka sumar bantuklar ye kani ke jingle, jingi bor penya jong kani ke jaka sumar. Hande na kalyang ginong penya jong kani ke hospital kila pensai, pakimla banai ai namar katkum ke jing penbena jong sarkar pleng hi, baki lot kot sanspa bat kasi hajar, kalak kot no haduk ka pratarik mentau naiwing. Kedua, dan kawan kedua ini kita akan komplain ini wiba Kipsim yang simsu ini kalau sanspa mereka siajar kapisa di tat ini ba iwan komplain cengi tinggal ikan dua mentan ini sestai beri pet ini administratif di nilai keran padi di sibun bagi jengmet yang ke central government kalau ada isu ba di tat ke farmasi kepala mansip ini sanspa siajar di kiwi kimna mansip maka ia hidup market prime minister ada petak kita di nilai ikan dua UDC office dan polisi UDC la batai kumta ba tangkan di farmasi kalau ansim namar hakap kalau ada mi ni kapok ka tax bawan napok kata kalau isu ba patrik unama ba kalau perkut senang dengan kesanspa bersejar jadi hari kada bagi hapan Asia Kani gade Gapati CCTV.